too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one god nie the only one god in GH eho ena de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo amowi asafa na ina me recommend emamo too much GH Akwa Bashonko Koma Osabre, so waje pressure too much GH so every aso set trending issues. Yede besomo ewe videos na no de me onua ba na ama Owusu na me bedi ho chia me e de ama Osabre bebia bi nsem no vimu akomu adomu su kwa batese de wo mu bia no me de asomo pepepe se na asem no esifa etie na me ko ensem no emu efa na anu adade e ko so ewo mahwebedwemu ebra mperifo ko atena ye aise wo beto aba e de yi speaker of parliament na tese eye NPP for eba eye mahwebedwefie ho no na tese wo beto se NDC for akotena afa wo mu di wo mu din akosisi se nkwo ena nkwo mo ebetena na confusion course ni echi no de nsemba kwa da nso part samanfo twetwe ho kasafa ho eye wo ba Ursula Owusu awo ye member of parliament edi Emma Ablekuma West ne tena ye awokotena ye ewo eye mahwebedwemu na mobeka ya bra nyama no ehya ase confusion ni hya ase ekoso no no de wo ye wogina pintin se de bebe bia no atena ya na NPP for no many that's some cotton ho na wo betere ntenam so Emma no ekotena honorable member of parliament Emma Ashaman Mr. Cletus Avoda ni city so Emma no so efi bebi e wokọ ye ba ye obeto so what ni city so no wamfa no agro so kra wo train ni city no so matese ka de na onyonyam for you na tese ne to ya akafom na me enedi no afofi otimi edina na mo so atese wodi na ni bre ekoso honorable member for Dwaboso no so NDC parliamentary parliamentary candidate okotena ne naso honorable Kwabna Mintah Akandoh na ebre wotana na so no na tese wotana na so mpe dodo a don chiri twemu na tese mre no koya tese wo che wo na wo mo pomfi na oba abonti na tese mpenifo ene sem twefo twebe ni bisa na se na nti wo ba no wo ofe osa wo ni onyam se wo chinam tese wo Owusu se wo tese wait oba kama sei enu nti mpre dodo a wotana na so nia no nti na de empa na ekoso ewo ni trim na tenka be na wonya ewo ne wedie mu ema openi hwe soro hwe nyame anim hwe obonsam tukopa ditu da se wono de atenka de o hwe amfa ne wedie mu wante hwe se wo beiti ne naso da bi wante bisa na de ekoso woni tima ne de ekoso wo eye mahwebedwemu sa abra na ni bra na aba tese na nka wo man hwe anya hwe ya nkesisie ebeba apa na wo mu eto ede speaker of parliament no nte no kwa na tese wo na ni tima wo dwe ho a tese eno pe ena na tese sa abra no na tenka eko ewo ni mu na wodi sanse motu da no mu bisa sentence mpo se honorable member of parliament for Ablekuma West Owusu ni kunu ba se ne yire no wa abuse na wo betimi eyina no e de afa ensem no wana ena ono so ditu da se wo no kura mpo na yese ne yire enye bufo efa ensem no because ono de no wotini baby wotini city so a won fro obi aye wo dwen no ho ana Owusu fi ni baby betra ne na so nti ono po eyire ena wo kwan se su bi po bemu a wo de ebetu da nti wo no mo de ye wo kanetra keke na ene de ya meti he amne mo ekase report bi na mfawe mu se oba no enye tu hwana mo honorable Mintah Akandoh ne yire no the su the aba betu dwa se wo su honorable Owusu for emotional damages so wo de ne kuru afa emotional trauma mu de busha for oba yi kesi court ko de agoto de nseda emeda abonte but ni nia mu no ye ne ntia ye nya reporter ye nya se wo su no wo court atese nu no wo seek compensation for emotional damages Owusu edi ni kunu FM na no ena nsem no beto odwa se ni Ghana fo bi a twisre no asre ne abasa bi ka se no obayi case ewo mremu kra posu obi etimi sorry fi nchen ebesu mu obi atinka wonya wonimu na mpo ni kunu se wonyale ni kunu adwin da so awo that's why adwumenti eba ne sen ena ono emotional damages ono afem trauma ko a na iri ka ho asemi wo afem ono ntimi nya ho ekukuduo nkote kra time sensan ase enye su entia Owusu na ne iri mu otinchen ono kra yenye ne naso ne betra no no mo sensan kra ta na akọ etse jealousy bi ena aba na afa na se wo twe ho kra se
obeyi etiminya kokudro na tese onu nukunu waware no betra ne na so no anti na tese ehun stu ya ba bontin na bi so ka se dabi wo ba ne etwe ho man so na wo ho kwa because they are legally married to honorable Mintah Akandoh onu no legal right so wo betra no so na no bedi sa agro no wo wo mo de na bibia wo pe ninti so wo hu ne se wo bi afom no anaso wo bi de enam kwa fofo bi so etia ne na so na tese no nti obetimi da famra kwa so no so ne right no ese no so ye ma ne kwan no exciting ne right na tese the person wonye fa hu bia wonye na say emotional damages no na tese ye nsmp kakra no ade ndiam no Ghana for say wo mo hwe nim say proceedings because na tese say court be dismiss case anaso obet na so na tese wa frɛ honorable Owusu aba na to rating enum nsem na tese mo gina so de bu aten no na tese honom no ye hu de ekɔ wo man mu na ne ndiam no ebusuafo asem we eye case ana we mi bi so eye case say wo ba warefo wukunu ati eye machebejemu na wo ba afofra betra ne na so na tese wukunu krapo de abetu das we nya atenka bia afi won wanti won hwe na afedi e wo de abesu se wusu for emotional damage na emotion be le cause won odi na ade so ono e betra na so de ne nan o se we nya atenka bia wonzo wo te nchen wo ti won fifre se we ko emotional damages na emotion ben e na wo ka wasem ebuza etese ade akrache de remrem ana ebuza me de besi a wadwencha wo fa ensem yi enho no bomode na fa so me we comment section na biem so no share video way on all the social media platforms follow our Instagram, Twitter so @2muchgh_, Facebook so @2muchgh na me kai mo say dwekwa bi so yase ma de dwede Ibrahim Mama Juliet Ventures wo se wo kitchen asiesie be fe be kamadia no no na be ma ho akade atese brand dibu ne ma ye kama ne boda from now they are was aquanity who ya be sa friend 24/7 or available or say nationwide delivery ninti wuni wasem bia ekabiem na mesa ede loan master for so enkai boy ede mamu aban adwuma for wo say sabre wo mabi wo mapono ede momunia so wo ji wa keche difficult controlling account office na ebiem so no wo sa ewo pay affordability wo pay slip so eno ano no what we 24 hours mu wo mutimi loan processing ma e ma wo timi tinya skapudo bi ede finance wo project bi ede woni so a wo sike kra no enso ho nenti fa enkai boy na tese for wo number no na frɛ wo so wo hia emwa bi sa ni truth so say wo mo bodan so madan no kama nan no fe daira eja abosebode nti so wo dan na edru aboso na wo pese wo mu boso ma dia no mo so o wa from number no wa from mo so ma to mo boso kra nti ye ntempa na from na baby a meti Race Beauty Parlor and Closet na tese wo ba wa hu siesie o manicure o pedicure watare wo belt wo shoes wo bags de wo pe bia no wo bowra ha na wo pia wo ba sonko be different nti bo mode ya na locate mo ebo abeka Free Pipe Street no so na tese wa hu siesie enkoso ye fama midi edena na ama Owusu na me ya adoma e be say de shabi makramo